Pini labangso video lang nali tumhan nang kathan ponji labang ki kedam tang hod MukhiyaMantri Mahila Udyamita Abhiyan matela suri ke batangka kilongji puthak si pini nali tumhan nang than pachini ponikpo lapen kedam tang hostame nili koson se form ka fill up nang zima labangso a process ba nili nali tumhan nang piklang poniklo lapen nona bangke product photo pakni pa bondu nei do la si kolobang so photo si kapa bondu nei ma labang so details pini nali tompan labang so video long nang than pachini ponikpo lapen labang so tangka komantu si bengi kona long ki jangi ma labang so puthak stame nali tompan nang than pachini ponikpo tangte aprang si KARDOM kadu kave karbitis 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fanstame nali tum labang so YouTube channel subscribe prilang pule subscribe ikon lapen kaikin nali tum birta kilong verji mate update kilong verji afan adung het bell notification dui hodasta min nali tum berpon igdernon tangte non pathiek pen labang so details le lang polonang lapen chithan ponona lapen labang so form kidam tang hot ka fill up process panili paklang pon iglo lapen piklang pon igdet pen feed photo kolobang so photo si hoda kapa bondoning malabang so puthak si pinini linali tum hanang than pachini pon ikpo lapen labang so form labang ke penang an abang fietum stame longdon ik pota hailo lapen fill up dun tum stame do ik olota hailo lapen labang so scheme men labang ka duga weta chini MukhiyaMantri Mahila Udyamita Abhiyan pulo lapen jong se labang so form nani tum fill up dun long lo pulo tang tinani tum ekon long stame suri ke patangka bange nani tum long ponikpo lapen kidam tang hot bangke labang so form ka fill up ni process labang ke nili nali tum pan klardak wenang than pachini pon iglo lapen piklang pon iglo lapen kijut se hot nali tum theklongi da labang so dim theklongi nani tum photo of sibling plantation during Amrit Briksya Andolan mate Amrit Briksya Andolan hot ke edon athengpi arong a photo bangke labang so dim pa bondon ning pusipulo lapen hala bang so honili nali tum manang than pachini iglo je photo bangke non ka uthaya photo tong dak pa bondon ning zima mate hala Amrit Briksya Andolan along hala bangso program hot ke ka uthai mate ka uploadun a photo tong pa bondu neng zima la bangso puthang nili nali to hala bangso hot bana than pachini pon igderlo la pe non da ka pe bondu neng zila bangke nali tum jong se Amrit Briksya Andolan hot ka uthai dun a photo do pulte la bangke nali tum dak pa bondun ignang po jong se ave pulte la bangke non nali tum non het jong ka che uthai a photo I think pi arong pen chu thai rapet labang so photo le nali tum dak pa bondun xtame lapen kimeke labang ke aprang la Amrit Briksya Andolan hot ka thai dun photo si hala bang so photo do pul nali tum pa bondun xiki meji lapen hala bang so photo jong nali tum mobile long pen chi delete pet pul ko son se labang so photo bang ka chilong lang man labang so a process tamini nali tum hanam piklang pon ikpo labang so video long lapen Amrit Briksya Andolan hot nali tum ka upload na photo jong sinang exi pulut nali tum Amrit Briksya Andolan labang so website on nali tum kimang nang jibang kinang sorlo aba.assam.gov.in labang so link nili video description lang stami pig dat po lapen labang so dim Amrit Briksya Andolan labang so official website along nali tum wang dat hit ka download po nang zila bang kenali tum na 3 line technology lapen eson alam nali tum certificates tame ka download nang zila bang ke kinang sot labang so process tame nili kidam ta video lang kanang than pachini pon iglo lapen nili non puthot nali tum pan na piklang pon pi ikpo lapen labang so video nali tum ko an ma share ego karbeng lo rats tame labang so video palang ignang lapen pachini ignang la sil nali tum technology labang so official website long wang iglo pulte la 3 line technology la 3 line long beri go lapen ali tum dak technology home lapen aesthetics lapen videos lapen identification space identify space di lapen login po option di ji dak red color pin kitok mata ki air pen kitok la login po option long beri gon login option long beri dat pen afit la apis bang chi loading ikpo lapen Amrit Briksya Andolan ahot labang so a photo ka upload dun hod nali tum kipi dun a mobile number dak ber ik nang po la ber ik that mobile number ber ik that na feed la puthot nali tum la submit update tiktok theklo click here to get one time password mate OTP la bang so OTP bangke khala bang so mobile number long le ik po la pen hala bang so mobile number long ke le OTP ya bang enter password mate OTP registration number dak nali tum ber dun ik nang po tang tini lista me dak prabjin pen ber pon ik po
OTP nang lek det pena feed nang litum la submit puthekloi submit along nang litum berigo OTP berig det pena feed submit along berig det pena feed nang litum athing ustami puthoda apis bang loading ikpo lapen nang litum dag registration a number do po category do po lapen self help group and plus self help group amen do po full name do mobile number do po father mother mate suppose name do po age do po lapen address doik po lapen identity card copy si ki pidun mala doik po lapen aber nalitum tak thek pon long exit to tell image uploaded kan se nalitum ka uploadun mahini mate isi to nalitum ka uploadun mala bang so number dash togik po lapen nalitum ki ber thunangi la view list puthek longi view list along nalitum ber ignang po view list lom ber ek det mana fit puthon nalitum dak thek longji nalitum da a photo doi lapen kopia thing pi sinalitum ki edun mala bang so thing pi amen da dopo lapen a times tame duik po kaduka ve dak details bang klang ek po lapen ka download ji afa nalitum koson se ka download ji ma pulotang te la photo thek longi labang so photo lo nalitum ber ik khetlo pulote nalitum dak pen download image option nalitum thek longji download image adim nalitum ber ik det te labang so image bang ji download ikpo jo lalo a process bang ka download labang so photo apranga photo ka download nang ji a process lapen puthon nalitum beg wang thu ignang po lapen labang so certificate ka download ji afan nalitum thek tulong ji dak download place certificate to di dui labang so dim sin nalitum ber ignang po labang so dim ber iglo plotang te dak loading ikpo lapen labang so certificate bangke dak se download ikpo nili already ka download tang du iglo labang so certificate de stamini li download to igdet po lapen certificate stamina nalitum phan napiklang pon to ikpo lapen certificate bang la hello labang so certificate stamina nitum print out ik der non lapen bi kogon mo aprang kinang so ji afan jo la hello a process bang lapen photo bang kinang litum hani linang than pechini thu iglo lapen hola bang so photo nang litum print out ik der non lapen labang so la hini adim dui da isi lapen da isi nalitum pabon dun ignang po lapen submit ignang po lapen form kilong dun de abang phi mate angje mar ani mar lidu tum anfan stame aning bangke chepa oi nang ne labang so form bangke nang litum stame puthot long dun exi jola lola sinalitum la photo bangke aprang photo le nalitum pabon stame lapen non het jong ka othai a photo le pabon iktame lapen labang so video bangke la answer la sinang litum labang so video ke lang pentas tame chini iputahelo lapen nang litum ka anma share on share ego channel labang so youtube channel ta nalitum tinene pin subscribe igon to change your